nti no me de mu ko wura construction work mu kakra just aside that no na me disika no every money save no oh sika me de ma no every month they are getting to 4,000 na we de hu nya se me ha mu a metu kwan nti ma me ma dwe free akwanto so ye focus o me si work ne so ti mu ana obi madam bi e de me call different house ko ye adwuma ti me ye adwuma na uncle we see no ofi UK obae no hu se me ye adwuma wo fi o na so ne fro say na mbo me din e chance e friend receive no so okay na o adwuma bi ma me metimi aye na so e kwan da o ti o de bibia gu nkrata so adwuma na o che me nya friends wo foundation and the others we na ye bo letter adwuma na Olex ni na ye kan amount no so am so me sai nti o de materials kan ya bia hye me sada baride no ana the next day ma hunu fi hobi ma hunu fi nti echi no me ka chem se na papa na dey ofura buchire ana wabaga ba na me nim se ofura buchire di nipa na o hye me so no ana me ye adwuma no papa no ne cousin na na hye me so wo ifio ti nyame anim kwa me de o se yo di ne krema papa no adwuma no prenchim ti me wie adwuma no ana papa no call say me wie adwuma no ti na say o de me balance dey o de mame na aside that papa nso edi ne kwere so boy no ye ne quality for pa na o sa bo no mode ti e kan awusi no na koma ana o se za de o sa de me kwa akra nti no amu no de me kwa akra nso ko de me koye singing room e my report thanks so on so me ko to another guy on so hwe na adwuma so on so friend titi nti mra titi so share me no o ka me fine on me edi nkita udie na adwuma ko so but na adwuma mu nsem de odoso na kind of deal connection in asefo but I'm type of ya me pe kro no ne azan ne masem no itina minnim no bebre tina say me jane pe edema no ti the more na ye ko no ono so be pe masem because of me support no ne ne mabim iti later no me wie dan am sa call back to Takra di bi nkodi holidays na pa na sama me buy for summer hat garage and summer hat garage no fem na summer hat no top na se na wo ba be si amano me ba be si summer hat in garage na ide amano okay it's in a 2-story building okay. But na problem wo dan nyina shower sink toilet bath for bibia anko timi da get to toilet boho and the man me brothers me fa me brothers mu free village and am do mo ko 3 brothers ni ekoye de madwuma nyina ti ya charge no just there o my chok money o anu ase ni chok money me brothers no and e 2 amra ni nyina ye bibia wiye ye plumbing pipe lace everything ye wie bibia and o say dia me nso summer hat no so me started the summer hat no na me fa another engineer ba ko so e ni madwuma ni so na we ne kaka ho say onko boa me na papa ne so be so bi project kese e de mame but me hwa me mfisu so into ye peni e wani efidie ye fe no Kwe Mr. Kwe o de be ya me modina yenko stories yes be friend no me ne call ye ana me introduce ne kire me papa no say nipa me de ne ban no also engineer woni madwuma ne de so said obe guide mo ni marketing also okay no problem tie so ye start ye na ye adwuma na kakra ti mu no na ye to enso ko da nim tie wa da no nyina to ties e da no nyina to ties be 4 feet ties e wo dan no nti no ties no ne kotono I think say $15 beso but on me $40 because of deal no kwant o mo kwa na me nkobi nti one day papa no frame me no bi answer me wona me so mo fi no say ne ma ben na aka ofi ba na me nim na mbobo ne ma aka ofi e de e che no ti ngofu no titi ne Kwe ni bedru ye no na o ma fa mo otai ti afi na otai ne kwaso ngete because what can okre na chere papa na hu se niema no dudu se ne wonti wo hu se more than the omo eka chere no anase bi mpa enu yes wo hu se sisie bi koso wo baby enti no na otai na start bang akraba na mi nim adwen kwaso enti na omo area no me so me pekasa omo na man freelance unipa na ade na ba na ya free outside that me jini pedi too much that's my nature na me jini pedi ti ama ye focus me tinu ko tena ba me tunu say ni say na metete me sraw e manenye dey e manenye o by later on me ni ba mo so na papa na dey ni pana me ni yadwuma no instant one ya yadwuma say ye kofi ti e bata kwa so lucky say me come brothers mo mountain side o ana obi friends uni pan wa ba adwuma say na ba ne say na wa ba adwuma na de bi okota kra de na say me frɛ papa no
ana papa no say adwuma ma ye no menka no ntwa meka ana so okay daddy meje 3000 na ofre wana sa papa no anano aba sana so wa bruche no aba papa nyina no ma Ghana no wa bruche ba no kasa no me kasa okay no frame me no say there ahina meje na say o meje 3000 na musanse na aba de tina e pano ya dey e free adwuma ni ma minim boni bi am ana so bibie ni wo na wo de menka de meje ti me bought 3000 so o dwene wo ba do frame back na me say daddy wo de ne mesi me nti no nsem bi wo ba me ameka san so ameka me pese me dia konhwisem ana atrosem agu ni pa bi mfi nipa na oye wa asew no na oye ofre na uncle ti him say no offer but we ko investigation we say na onye ne hwe je say oye na asew ana friend kan say mini bibia na wa asew na wo fie no friend no titi no ansa na meka say so wa friend no conference call na de meka bia no de nye ne ko on deny ana wa panse da bi men kan jam say de mintimi endi akohwisem abra onyina phone so pese onyina phone so bi na de obi ameka the papa no emma me ahead say no menka na omo na man am say yes omo na man me na invite to say friend na papa say okay fine the papa na my mother say menka sa na me kanya say ye koto anya ro so a incident say bia 1 ton a ye ni 2 tons and amount cement 5 bars a ye ni 10 bars say because so a area say ni koton no nto pa frɛ na confirm me busare iti the mother na koso no me ya man say me no omo delete chrono say because then they ucha e ka fine ma manage inti me dey meko so di ne prayer dey e dey amaw enu nti ana ma wo ma say ma pan na pan say receive me judi me track so me dey bibia hye mu na ade nti na eye dem ade na so daddy ne kure mintimi expose ni pan ato ansa sa ma ne yi na eye sa me ne na ndi ne yi but me hwe de ne ma kona ma nka ne kona nche ona ye ana pan sa return me back to adwumanim me kodu ona titi so ma me akwan ye dey e ma yi dwuma no ana papa na nsu ni vito power ana ma me wura fio te ba sa no sake bada na me ne koye no ese me be host bi bia titi ni di mani ti zata na me ni nwan ana na ye adwuma o me fa ye me fa ma ni modern chrono a whole lot me fa wi was me wie no afra papa na bona ma ne papa no se no ogina machi ota machi wonji ni se meeting ai dey edi ne sa abone no ti ye ni nyina wie ye no a me wie adwuma complete ana ofrem say ahin na ofan ja me kwan na so daddy I would see no emi nuanum na se from pebe 20,000 bi dey e fa ma no so adwuma pi wo ma mi nsuru na obehwe na waboa me na me so menya baby ai dey egina wa brabom ma me warranty meje 4,000 na me fanja me nuanum kwan nti na me so daddy Martin to send 4,000 ye dey e dey buy na me di ja me nuan kwan na me call back to Takrade ti me ko du Takrade me wo ha no frame me no se dey person me sa koso Takrade adwuma ne so na meso okay matede di mini problem na ebe ye adwuma ma ya tanfo because of hona na me wono na otan no odin information mo de ma no abrochiro no na esusu na kan say ne kura me di nti no usuta machi ti me nkoto fence wo esa ofio fence wo first one na me wie no me nkoto nkai ne so ti me nkoto nkai ewo Takrade wono okay ti me nkoto nkai ne ye de so ti me wie ye no so no ana ka kire me say ti sata na me wo migration officer na odimi tu kwan agent no no oye sofo ti sata agent se misika ne baaye no ana odi ekwaje aso 20 million process anfama tu kwan no ana me wo ne nche na kwan se na afi papa no so I started die attitude bi edi but of am say ne ba prekope ono so se de mi ko share UK man am bom mo sana na ono so na me yema no na sofo na oye immigration officer na no so obeboa mo watu kwan no ono no woni ne ye krata asem bi anase no ansa wo de wo ye atuma no na wo di sika na ema no krata asem bi eba mu ana da bi mi dem bibia de je ni krata asem bi ani ade bi a me ye ho okay no ji ni di mi ji ni di prekope okay eti ono no ekire na hu sem se sika na de ma na ono so ade akobia sorry no ade bia sorry no eti ekire no aya authorization me na account to 70 minister eba Ghana minister na support to 10,000 no to buy ebe je na de say wache almost some years ni echinti no on te ma me nkobi to on sika man nti kwa fa so twa ne kan de odie nu as a later na minister frame say waji scan but aka balance of 2,000 to aka che immigration officer say on de on fa ma me so ma musa papa no asem no so a first ka bi anye de ama me iti me ne papa ne adwuma kan say ba bia me wo no so fo no wo no ne ma nkoyi immigration officer pese me de mi tu furu papa no send me 1,000 cedis UK mine and I'm a DB so na dan 150 that crowded dan
na me current for 1 year na me ko stay mu a me ye focus ama papa na adwuma no ye wi efen so no se dey mimbu efie no na me si no 3 bedrooms plus toilet and bath and some small kitchen mimbu ni nyina mfiri ho na me si da no foforo ti me start ye ti daddy na megu da na me ka chen say ne cousin na wo no na me kan say edan na bebu na ni die kwa so yesrem mama ye fan sangu fam ansa na yebu amamre kwa so yembu dan jan sa e ma ni yi na mo so hwi ni ho bu dan ye wadwuma na mo say no mo yengu sa mo so se mo bibi ya menye na so okay martin ti me start wa dan ni nyina ma mu dan gidigidi me wa dan ni nyina yi praso nyina afi ho ansa na me yi block no wan ti me bu dan ni bibia wie ya mpaka bibia na land ne be da out ti dan ni esikwa na plan ni ho ti me ne UK man na no and ye suggest ye planner ye di see a dan no je chi na mo de plan book near dey e de buy ti see dan no they do 2-story building no ansa na plan book we dey eba ti mra me ye first floor me ye bibia wie that very day me bo foundation in so top mama ni hu that was my first day me soon adwuma in so da around 10 to 11 in so to need social concrete and a foundation ti the tennis ajuri ebugum ho chick ema one of papa no of asebako also receive kafra receive sorry at once na be mansu na me su the me gina nsuo num be my mobo the distinct kakra ma me wieye me ye footings me ye feeling ye bibia wieye na dado abewo me nam ema me koda hospital for 2 days me brepa and I saw that no na me peja dan ere edisi wo the me ye first floor second floor ana o tiny start say eboboba eti one otan na efri fio efie papa ne fie okay we see from the way nkofo bi betena ho ana we see family no ye peja ya bo price ye peja dana at once okay eti papa na nkofo no mo here tan by papa ne frofo nyina wo fie abusuafo no nyina wo fie efie ba se mi pese mi efie na wo bubu ne de e de na nipa ho ada omo 2-story building 3-story building our other side abusuani team na the other side na wububu ya na wusi ne fofora man okay the other side na ometu omofrim enti beginning no aya na mbegu dan na start no amount for the etim ana wase de omuntu so mama mo sam yes na ase for but me nim ho asem pii de enti na yes omofri dan but ya papa no so mra so ogu dan no omofrim ana omoma mo kan say me papa na che mfa mom tina da rooms ndi wo na me papa na chew sense me amehwe na mama o mafiri edan nim na rooms no do say to service be aduana bia na bathhouse ni sta rooms ni dan bia woni rooms the toilet and bath but other rooms ni into bia on be kokko service aduana gufi oro of intin onye dey free fio na omo han dan na papa ni tu omo sa na say na o de ama omo na omo tim kwa be de ubu ye dan but no makatwa samunye okay bana okay bosume tikra omuntimi ntwe so omuntu ne budan ne gu ne sin foforo okay ana wo ahumoburu nti wo se de wo dada no ye mpa bi mo no mo nkotena okay izo omutim na apanam ka sa me nkobọ letter me nko red control na me nkoje tumi krata from wo enfam mrom ti me koje ye no ana me de brom by mistake le za man for ka chance ne ni kwasa me de come on direct na say kamedema papa no fa asena na say ne cousin no de komo mo ana me so me chem say me ye smafo say me ye contractor nkwa de me say smafo ho papa no nti no me ni option bia to na man kwa kamani ma meje me phone so tum ti eguso ye second floor no ya toto ni nyina me nkoten wa mesi ma toto ye be ye second floor ti that day na ye floor dan no ana papa no efre me say me ntene nka bia de be chama she floor no me ntene nka bia ana msa papa na ade no so amen ntene nka bia nti de me bia menye nti that day no kan say me ntene nka bia no that was the 2 days na kakaye me na kan say papa kakaye me no sa alona enhwe say me hwe wo mayi mani atonchen kakaye me tira me ntimi hwe de wo ye no ana me see okay daddy amenti wonase papa ne frɛ wo sɛ wontene nka bia na wo se kakaye wo that be frɛ no na me say ye wadwuma me say adwuma ne video me ne the video ne ene ko bia nka me ne nkwa na ye di video ye adwuma nyina nti ono engineer wo UK honom nti wo ka say me ntene nka bia no
like kaka the next day onna se kaka ye na na se wona se kaka ye kaka ye me ana me kan say di kaka ye me ana also ono so kaka ni bi aye dey ayem ana me it's media no wanye kaka otena me so but some few days no kaka ne ye wo ye hoto me hoto me in the second day no ana me sa frɛ no first day no se kaka na the second day na frɛ no say ochine be izi no se me koto cement ni bibia ne demra timi na me han hwe bibia so the whole materials ni nyina me na me handle bibia timi wa dance for a ye ko shop a big shop ke pepra ke nyame ho na me fa me niema timi ko du a na papa no video call na my estimate ya try me modina yenko sorry na my estimate na me de ama no what is kana send o mo na ma material no na me de ba adwuma na ma ye ma no nti that day na me ka so kaka the next day ana me friend no say me ko fat materials in na nyumra around be 6 to 7 no friend me no say the maintenance nka biem but start am na adwa ni nyina bagana ane company no so bibia no the home machines ni tools nyina yede abedru Ghana ntina me de metrim pon say o yede o bagana ntina say maintenance nka biem no iti wan sheda jamis ka bia me de be twa workers ne nkai no for day eka ana me friend tina na pa na nyim ka say maintenance ka bia na pa na me frɛ na me sa frɛ me frɛ na ne wife o yede e fa call no say there papa to kwan yo nti adwuma no ebe ya ye dey jai so betimi so a to aso na me so okay me the machines ni ma ba ma organize boys nya me timi ma carry nya dey because far as boys na ba no o ma nya adwuma so do bia marking day e ma no nti na nsu a me de be ya adwuma na nsu ho ayedin but omo ebusuan fi ba ko sa wo nchen a omo mu nsu na me hwe papa no fa ase no ana maame no papa ne yere no ne baba ko ni nua baba ko frɛ no kokobi saa ba yo no nyina wo fio na ana anka baka no ti na me pom na komo produce nso ama ene ka ide ye adwuma ba me fa ne auto ama nya obi a wo fio da didi no ana like me akasa me ko je bosia ana mkoto nsu ana me de fa e ma wekese no na edi ye adwuma ti me nko am di up and down na mfa one mason ana no original top de ma me ti na me nko am di akoneba ti aside that na me kuta guy bi su moto ana me de rounds friend na nankroma ono moto ana na me de rounds man e ma papa no e wo adwuma mu otakra de bia me fro ye wo escado but nyema nyina wo town takra de town nti e ba ne sana ma me ne ka sa asem na me ye no ana me friend team 1 4,000 wa abedam account na me di ye adwuma nyina nti ka na ba change dem yeden me pa tia boys ni na asa true bia wie ana me de ka ne to ma papa no nti e wo mu ana papa no no o text me message but me friend na on fa o se ma me ha me on friend no the message na me so ma yede my plan o text message ya na message ne die na wo mu o text message for concern adwuma na do say na bibi say ni ma be na wo hia bia me hia we say me say to aso ni nyina na maintain nka for normal call but why text nkwana me dey here okay to ma me wie second floor no ayi bibia wie no ana ma me start say me ye fio gutters tie de to underground nti me tu amrana me the gutters no then na me ye pipe lays ni plumbing work underground work e ofio na fio so ni so to there but me feel fie ni yard ni nyina ire casting zata mi nyina aye chat na nkwana na me dey adwuma no ti mu na kan say casting na we order na chi na nyame nko pushes aka ni nyina so yede e de brem pushes kan brem push the brem se fatua mfantua sa aka ni nyina fa na me tue ni nyina afiri wo ana okacha me say ti ni mo be den kakra ma me no me ko okacha me say me kan say ko mo hwe na no ntoni wi ansa okay obo wa mane so yare wa mama ne de ko ye ni say the wife papa ne test message say me nko kan kire tenant for zata na mo rent ina so na omu free ana me ko nko ka kire papa na offer asene say o offer test message say there me kan kire tenant no mo free them but mistake a first one me here no me ti me sere wanti bo mama ne ti message ne ni ana na offer aseka tem say dem ensensem bi cost to one why wa twin wo film ana offer ne aunt papa na wife no ne ba na ono so te ma me ne dan mu kokobi no na kokobi ne ba na offer ne aunt ne say you see for aba to offer na ma me no you see if ejebo you see if e hwan
how you live abay receive to free abusuan sensem receive you free eye wasem bay receive enim de akoso receive amene kasa ono kasa nyi easy ana me atwan so na me ho agome ana ama no so gina obi ana mama say na nsem aka kan eda na nyina na ye contribution ye nkwere edisi dan to one tutu ma amene sa akom say o fa na da ha wontim nye den enkasa watoli mumu no no afre ahwe wo fa na kira kwan obisa de ekoso ansa na nyina ya adwene ba ye ho say papa ne yare o yare a won kasa ne yinim ti America sa na to aso nyina ho yere egoye ansa na amane be fa ne out ane na se fo ansa na hu sampa no fa ne yere yare iti ye adwuma mguso after that time adentina ebra o ka eka ba ho no na wo pushi sika ni nyina ma wo no a wudi tua na de no wanyai honna make ba no ona me frɛ apan ka che ne sɛ me pɛsɛ ye gye adwuma no na wo se de no okay o ka bi wo me nkofa ka na nye de enye adwuma ana me se okay mate iti eche me kototo battery ne ka no ho niema e ko repair na ka be me kan dia me BOAGYE kakra na o de ye trotro na se taxi na me taxi okay me taxi okay nti me kofa ka no e ko man fan me frɛ what the fitter for no na se dan de dan na wusi ama no de say de waja asi wo e no so kofa ka no ne fa ka no ye adwuma ka no ye adwuma wo boa no okay nti me kofa ka na me kofa fitter ba ka no na hu se adwuma bebre wo ho battery nya okay nti kai de wo ka no ti data na mabobo ka ska kra de ma me to me ho so no gani to be 3000 na me da to talk ka no ho ne ma ne nasefo ana me ka chen se sisi ano ka no e ka wo ana me ka se me de adwuma so a ondi mboa me nti be ya yenye dey yenye nsuo to no se me nton ka no me nton ka ne slap so mpe ka ne wo ho dey ebiem na me so okay ana me fa slap for no me to ka no 3500 ina na ka na nye ka dada ketwa ache wa check tete ka okay ena uton ti scan uton e ma wo de yere me ton wi no ka invest kan ko to na account to send in the bank code e de mame ama me de ko takrade na me de kokotum ti from there no o start say we de me ho ana me gusu ye adwuma na so ndata na papa no me frame me chat na ana papa ba ko ba ye frame na nka baka no say hey you Steve awaye den papa o kan no sign echi ti me go me na me aba san be na ko so me ye den okwan ba so nti emu aso na papa no enua na wuma bi ma varo nso ofio omo ka che me say oman na da oman da the whole day esun kwa na adwo no ba bi apa ne da no emu ye den nti be ya me nje adwuma ni ngo na me mpe ba bi nye den emfa na busuani nyina esu ba bi apa ne den eda no enye na aba san be na ekokodo nti ko fa me fo na papa na yede aba be chat me na msa ne nyina busuafo nyina esu na papa ya be chat me na me reply papa no obi na say adwuma et say in chat na me so bibia ego so na fine me dem go so ye madwuma nti that very day na ye she concrete na nkasa no ye she flow no asemi happy wo flow no ma na ye she no to kwasie iti polytank me ko rent ne ma me di adwuma nyina na ye pon na nwumre no na papa no ba no so obu nsu na ka na me so da bi me bu nsu na gu abulanim cause me de be ye adwuma ti mo obi amu nsu no nti that time na me hwem no me nya obi a na e ba ne se na obabu nsu no ti me ne gidigidi ana nya me nkoni usa asem ye na me mpese e be ko yachi usa wodi ye ko foundation ye free ho ye duru ba bia papa ne yare ye no eti usa ko wachi ada bi die si ye no ye bibi ana de wo kan bibi e di ntia e di ne si me ne akwa ne nya issue no ge ne nya issue no ana ge ne ka chem se adwuma wa me bo na ni so no no so hwe nsuo no e dey egu me so ntia ko ye se grudge na ye dey ye yi ofi o ye na be ma de obo ba be si ni so se ti wona ge ne ka chem san me fansa ba bi nsuo nka no this nsa ko san dan se adwuma ma ye no ofi a me nya adwuma biem e ofi a this the end of adwuma no nti daddy dey na me papa na ka chem se maintain nka biem no so atana maintain papa na nka biem na minima ade dey o kodo nti akwa ni issue sa word no ana na nkroma na me gine moto no ka chem se you see unim hwe to ko pa ga na cha we dey e de ma me se unim hwe de ekoso na misio mate nti a che na bibia to ko twa ye 7 de me adwuma ti mu ana
papa no sofo no ka kire sister man say I didn't know what tena ho ama you see for abeji na nim onyam sister man no papa ne dey papa no wo faase no o mo say o tena ho ama wo abeji na nim onyam ba won so de nka adwuma nti papa no na ehu mmabo no se be na adwuma ma no enti wo beji na nim onyam sesei je say ase abusua wo ho abusuani wo ho ase oheneyere abusuafo ho na obi abonti suni sometimes utimi koshi abonti suni o ni papa say abusuani o azua na o ma sore mususu wo hwe na bi musu ni papa bonefo ma kromfo se wo ye mabusuani na ye kromfo a na ma koshi obi a wonye kromfo am so ye mabusuani ntimi ama wo david ana se wo ye mabusuani na adwembo ni wo utim na mashi obi wa bonti na adwen papa wo ni tim a be se wonye mabusuani nti se ni se eti bajo you see ka ho ni bia pese wu wie ne papa na story no ni any time for chichim komansa na ma tie fo abem eti ebra ne wo mu su no na asa papa ne ba bi oda ne nye no papa no ekowie sen because a story na ya tententen papa ne ekowie sen o free mu ana we free na dey na see eti ne ho to no obe frame me obe frame no dada say na ekosu no so ne kro yare kakra but mama mfa no asem bia na afeso na man information na o se mama nkasa afia for me hwe so na menye madwuma mama mbo bia intimra edidim na car sam na we nyina ye sokot out no ana papa na sa frame say dey pa na mihia ana mkan so dada ebe ya mambe 20,000 na memfa nkope business bi nye de enye na ye hwe wa pom di nyame adom ana o se okay inteche no ankasa me ho ana o se de me ntokoso nya adwuma na me nyina pinti ne bedi atamfo sukuni papa ne kasa bia no kasa bia me nsu eche bia pinti bedi atamfo sukuni ndimra ewie scanner ma no 20,000 anya de ama no miguso na me ye adwuma ti me sabe see third floor no me see third floor ni wie ye no ono so time ye ba be the second ye be share what you call concrete floor no ana no so offer me say okoba bi for 2 good months but mama ha me ho ye dey frɛ ni biem na me so okay mate ti de bibia ni ba na wo ma uska wo betimi di na wo di si third floor ni nyina na o ma miska ta kwesi ato to wan sika na wo di ye third floor ya ko to materials na ababigo wan sika na de ko to materials no ejache no ho no wa de wa taxi e bia me kwa na de nyima bia mia ma twa receipt na me de asene nti wa mu sika na ide aba okay anti no to materials na to materials eti ono na workers no from day one na me yedmanya na workers ntumfo say me kwa me fa bi nguso me nyede me se ba wonye but na after all ni as na me de feel na ma papa no yes me nye sei na papa no so e ma o pe ma san say me yede me gina no kwarem me unim unse me kase ye ni bre nti me pesa asem no bo ne to fama ye papa no ekowi ase ne kosi sei owo ho anade na ekosi sei wa ye adwuma ama no wagina na namu wo ka so ma wuska sei ni sei wo free UK buy na oba ye kosi sei twa ho no ma ye ho ne epe we ntimi an free UK anyere ade na sie to ko Italy no ana mete say yes ko any second operation it's that Italy one no like omo me ye adwuma na me boabo ne ma na no nyina no ana no fa ase no ye ka me vacate man ka ma bafie ana no fa ase ne friend ne uncle ba kwa den say enwia na asefo nyina ma afa ye dey akwa akoton ana ne uncle ne say o ma police for nye dey enchime ti me friend ne uncle no man explanation bibia ti wono so oba betem ase na mfre papa no wife say me nya bibia ngona me dey me nko ti me ka den say ukun ka say ni say no ye dey o de me no sa dey tra papa nhwe no 120,000 bibia nye dey anto me account man pa nye trouser bill kai case of a buy ma me so to me for say mistake ma me nya biem inti ma me it is abra na papa no ko Italy ko any second surgery no o ye dey na to ko wu ya na say to onya na onya nwu ye no life no onya nwu ye me ba no se me ka se me pese asem no bo ne to fama ye time no o ko Italy ko ye second say wen anti papa no se me bisa papa no wu na o se papa na wu o ba Ghana na obewu ya na o Italy ho no ma ze am no katara papa na free mo Italy ho na papa no so wa ma uska bia papa no so ma miska bia eti edan no si wie edru third floor no wie me patch me wie complete eti say materials no unya materials ni di si na yire
ebra na woni ne yes adwuma na ne yiri nim se wo ye adwuma ma no ne yiri nim from day one le yiri kan no ba ga na de adwuma nyina be share me nsa say papa ne wu ye ne meko mama ni time fo nkodi nkomomra ho na ye wi a ebra papa ne free mu no ede na busuafo kan ne yiri kan se bia wa ma o kapra na sa dama eto mbe pe bia ma wona ede na si entu de you see home so mame me ka tie for se wutie M궈BORහැ ASEM ye obi ansam awo SOMPA 106.5 FM ye ne nia be ma you see na twetwe nkomo papa bi one ne koye adwuma ko wi ase aye se breguo ye fa ni vein labor o breguo vein labor gidie na mo tuo gidie mu adwuma ko wi ase wanya kapre na nipa na firi mu ye bebusa ne se die na busuafo eka ababa memo akwabo ya ena ya so dia ho fede nyame de bo mama wadawo mami diwa na mo echi chese wo bo no sheda hye wo ankasa nyaminti wadawo efri uti so besi wo na ase mama wadawo ma yidi wachi bowudi no bowudi ni kire me o mani die kwa so efrem aduana de hye edi no so de aduana de hye fra uti be chese nyame no yedu have de bebusa ne nsem o se aduana de hye eduru bra wo bo no nyame tu ne boase ma ye nyina ya da no mama who say what's obo wie no se de aka no ma me show ma me AKOSUA AGUSTINE me panyo o wa efe bronze hair fatao pa o skin no ene etire ni efe ena o yellow dress no so che say wo ofe na asa so per life ena we de wo ofe a wo sa per life ye san so wa duro bi enu sisiesie ye yi eme ho ye fe enu nti ne waba wada roma time herbal mo ho te say ye ho ye ye no num ni bi no brenti mo gusu aye nsenkyerene ye anwanwade strong kokra ene nsenkyerene time herbal obi bebusa sensunsu ye be ne that time herbal mixture ene enu aka entem meda CP mama na nyina se de meka no ye dance mroso esanse ya package ye hu ye ye duro no ebo adwuma so nkokra esanse ye tu achidi asekra emma yare no embabim eno ti na ma ye dance esanse ye de ye nye yi di bia se kwasiko no ojankwan asa ho ato hu no fe bi no ekona aba tu ase ankasa emse last week meka se me ma me dance o ne ma nyina mu enti no se de wo si dance no sa na yesu ya hwe o se ne yesua wo nti no ye dance ye de nse ye tu yare ase mutu yare ase eti time eba mixture duro no yare ben ene tu ase meda CP tu achidi ase kama esanse say malaria fever nko ade a na chese wuni ha wo nti se wonya malaria anase ntontomawe wo ama wo honam no entimi NCP ensita obi wo hono mo sori a wo se enem honam nyina ye me basabasa mintimi mitidwa me mani so chimi mama ne nyina mu no se wonom time herbal mixture tu achidi ase akokra entia okay ne se obi wo ho ana malaria o me malaria ba on de busumi bia malaria ebetia no akwa aba no amana konwa no amoda mpaso a wonum time herbal mixture no a obenya hoto obesore waka no wako odwuma so na matise duro kro ya nso musi se bia obi wo hona ne honam taye ne ya nso obi wo ha wo sori bia mabache mabasa mikotoje ase da bia ya bo me ni ade matise duro no so timi ye ho adwuma ka ho asem kakra kire o me da se ye honam ya ankasa se de me ma me udi ka kan ne de time herbal mixture na ye kanfo e de ama bre honam ya ase obi wo ha malaria mo wa no woni padua nim ti no be hu se wo sori wo se ne honam ye ne ya se de me ma me na wo kan ni na ye malaria no na akoni padua nim a ama ene wa bre e kira no wa sori asi se wo sa ohaw no ko ade a ne me kanfo ama wa time herbal mixture san se no eboa wo no mama ni kasam ne se ye adwuma wo ni padua nim ejanim na ni padua na timi afa ne ntoma pa efra ti ye kwa ye be na ye kasa wa ha ye ko ani na ye bre ni padua ya nso ne adi ko ai ti se wan hwe ni ye bedroom rebi no ni padua be kasa mabrew no kre na fe no obetena se etunum time no a na chese no ano da bia you are up and going no kre me das me ma me obrofo onye easy ni ti mama obrofo ho enti se ma kai ni die kwa so sawunum a eduro nya sawo yare nko ni kasem no sawo yare nko a ansa no wanom anasa wa testing malaria ansa no wakase me kwa kopɛ time herbal mixture eduro ni bi anom sawo nyare a wutimi nom eduro no kama enu ntile bɛyɛ wo dada eduro wonnom no se de bɛyɛ betimi asiesie nipadua no na nipadua no afa ne ntoma pa efra enu ntile wonyare krampa wutimi nom eduro ni bi obi nso bɛka se ebia nanum ato
ontimi endidi mama wonu maduro no obi ho se me bedidi agi se me kotwa bi eno etwa hu hia nkotwa bi wo baby two tot emfa won ko two tot na ye time herbal mixture wo kofa bi na wakofa yare mama wakofa yare sanity nti doctor ye no soro nkokura se wonum bia wo de bubu no two tot time herbal mixture no eno momu beboa ama wo techrema atoso wadidi kama na ahyehyew na nipadua no aye fe kama nti mama ye nduro no eno kama na se se de sitie no yare a esa eno no medase ye hwa na ye hwe odba kunsu bia badwa so friend time HH mixture and the capsules mama eboa ma wona intimi nwunso yie no omo etimi adwunse yie kama obi wo hono se medwunso akakra bi na aba nso onum nso bebre ne nyina ye infections awanya ewo nipadua no onum a ebeboa wo sanso na eboa ama eye yempamu die no ne nyina nso akoso kama nikasam ne se wo yo ba na wonum time HH mixture and the capsules a eboa siesia hemfie ho ameho aye kuma kama se de be ya ohini ba isnani mu a wama wo mo pia fo ntini nyina eboa manipadua no efa no ntoma pefra ene de kwaso yenye doctor number e bia na nkyeremu no wantimi antia se ya wo frɛ doctor owo ano edru edema 0244 417 669 0244 417 669 0244 417 669 doctor nana otafrija usu ajiman ebeje brain wa chechire mu kama yenroi yebenya bi ewo drug stores akese a ewo eye okaishi drug lanes na house of drugs ubenya bi ho rejoice ewo honom eye repash kingswalk omunyina ewo ho anase ubowura ene pharmacy shop ana chemical license shop bia wo de wo so wo per time edro no TIME enko emma obi nkofa edro bi ma won kase edro we na abaso eye kama di se ye tridi nkwa de wo ma odu fufuro kacho ne se de bi ompe eno ne wo hwehwa eye time herbal mixture eno na ye di adanse e de amawo ya so hwe na ye hunu na ya je atum se time nuro no eye na ye ma nipadua mama ebrani nti me de besi ha sei na watoa wadwuma paso eno nti me de doctor number no e fatu jamae me patro 0244 417 669 okay 0244 417 669 mama meje mu na masoration audition nansa na abeko ne se san ka biem so obi pe bi ato obi o ha obi obefre dog obefre opanyi nanso bi kura no wo kodwom o so mama mfa ha na menkope time herbal mixture ni binom anase HH mixture ni binom ba hi fa na o manfo benya bi ato mama pacho shops akese bia na license chemical shop bia pharmacy bia obowura ho a ya gi ba bia ho no ma ye twa ho nti o monkoto bi nto yo what's me twato a we dey ma tie for mage time herbal mixture tumu a wo mu no mu a eyi o mu yie what's me twato a we dey ma wo mu oh me da se de me kan nyina se edro ye na mpanifo se edro baji wa ya trima na se ya trima dia na ye time herbal mixture product ye de efini kekawa bia eni ho eye bibidro crogen enti ye mpebi nto afenso wona ATM maame e wa dom so wanti adwuma die we ya na che se hin na wo kwa koti wadaro mabru ye beda ase enti me da se oba pa me so me da se ya no achia doko tafri jama ye na me giri se na wo twe se na e besan hia na time herbal ye di hu nkomo ye da se pi me da se mamu yo eti time herbal mixture e na ye ti wo mo nka no ene ye cheche me dro mapa a wunya bi e betimi aboa wo ama wagina wona so edro a ekoyie na me ni Yusuf e na etwetwe nkomo na nsa na ye beto aso no ye enko tie nkratoyi ye wia na ye de aka nyina abeto aso Ewra me pacho bra na me hwa de wo bag yi bra aden ena nso biem time heba me hye ya me ka se yi ba kun ani wo yi me ensen bra sanya time heba me hya esia gyimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen we de udi se ofa ni nyina time heba me hya me ka se me di wa dance ya heaven ena de me kwa akopie enti se malaria we draw ne time heba mixture enye enunku o de nanum ato a wontimi ani die no time heba mixture duro no ena ye ma wo oba a wafa afuro de wo ma akwada no fo eni akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obeto aduro yi bi anoma hwe se wakọ hospital anase lab ame yehu se wo atridie malaria yi bi ansa se o petam heba misha enuro dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers eni herbal shop dodo na emu fre 0244 417669 kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo mu no betu akọ FDA agi adwadie Kweku
Minim so why she. Me cry man nane. Now so ebony show one basso. Mane hon sepeno. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. 3 condoms and 3. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. It only the views are condom. The condom mulia then it's not on, but don't support as a condom. Endpoint Homeopathy Clinic. Ghana had the obi enim say your prostate. Na baby omu tibi ye screening ema hu ni ye etu asia. Na Endpoint Homeopathy Clinic. Anase kidney, liver problem. Wo fa baby ena adjujo. Na de fa ne premature ejaculation no a be ma bi a wo ne wodofo akwakwahia. Asa wo di ne ho agro. Asa wo tonte. Ene ye bra Endpoint Homeopathy Clinic. Na ye moa wo. Ema ne mema mo pa wo. Endpoint Homeopathy Clinic. Wo de mufua. Yare bia infections bi ne ho anase bia wo hwa wo fa baby na adjujo. Kidney problem, prostate dear, Endpoint Homeopathy Clinic. Umase ubehu Endpoint Homeopathy Clinic. Ewo konoma boy here. Ena Accra hanso so dear. Womu jinemu ankasa. Ewo Spintex baby friend share signboard no. Hudru na ubusasa wo pe Endpoint Homeopathy Clinic. Obia ebechro. For Endpoint ewo 0244867068 ena 0274234321. Endpoint Homeopathy Clinic. Womu demu 21st Clinic yes sciatica expert. Sciatica no wo nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu wo to ase ka wo se dwe wo siremu wo je ho ba bi a enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketua wo mu gi international awards ahodo wo mu gi local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bi a gi 21st clinic nkoa wo mu die bibidro ene beso ya no masage machine aka ho yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi wo mu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mu ho enkran ha se ye wo Tantra Hill runabout se wo fi enkran eba ye wo wonsa ni faso wo fra masaman so na eba nso a wonsa ponkum so ho na wo behu ye 0540311311 0540311311 na 21st clinic still wo ye sciatica expert. Addicted to Christ movement, Woman Youth Ministry, Ewa Church of Pentecost, Tema Community 1 District, Yedu Jumedi Efreno, Breaking Chains Conference 2025. Jumedi Ebosume Menda, Bosume Wachi, Nide Tosumyenu, Ewa J.W. Saki Memorial Temple, Church of Pentecost, Obono FMHO, Tema Community 1, Anopato Wachepepe, Na Yashasye, Woman Wudi Nyamia Sam Emma Ye, NS Anane Yabua, One Jumedi Esina Betiso, also for Samson Jeffe, Reverend Seth John Akwe, Uncle Kwaku Edumata, Elder Dr. Philip Nyenaku, na enyum twodie, was for Edwin Daxon, Perry Lechu Walker, and a True Vine, and a Debemaye. Breaking Chains Conference 2025. So want to be Biasiano Afre 0550-106685 and a 024-068-6980. Item 13 so Ebewo to Medie Aye Free A2CM Partners and a Emmanuel Community Hospital and a Ebo Yechidom. Media partners Aye Pen TV and a SOMPA FM Accra. Breaking Chains Conference 2025. Me show him se me hu wo. Hey medo edrano pa wutimi to wo boase etwitwi wusi o ado na so ni se medie mede yas toothpaste and the brush and etwitwi mesima minya homka senti na ye bokoyi na medie me all time favorite yas herbal toothpaste and the brush aboa me amasesei menum so a enwunu anasa de ehia me semfimfem me biem na won hwasa mesi aye fita sesrecha homa na et brightens yas whitening toothpaste and the brush and me di hwimese enti na wo se efe na yas total care gel toothpaste and the brush ne die ebo wo se ho ban demu ne nyina ema wonum ye sham. Oh yes,
enu krotrodo Yas herbal Yas whitening any Yas total care gel toothpaste any the brush abusuan chamfa se wo pedudu otu e won kran ha from Leicester Ghana Limited and was 050-161-9588 Leicester Ghana Limited and the Yas toothpaste mo ahodo and the brush abadwa so ababoye. This is SOMPA. Yenyina ye tie SOMPA. Yenyina ye tie SOMPA. Ye ba ye de kokoduro awuram. Ye da se minimini ye receive na twetwe nkomo e wo M瘡BORƆ ASEM ye obi asem na ne story ye pa futu nipa bi okohia no adesua bi ye wo mu awon so awutie yen obetibi dia ba obranti you see man samra wo so bi wo se papa no ofirimu ne kosi sen papa ni film no ekyin sem bebre na papa no film no emabusuan so tese papa no de meka na daddy de na minim se wo film but obi na frame me bo mama na se papa na film se mra wo be film no so na busuan me kasa se eka bi obi on pese o mutua na o mo de mame se me mo amount amaje me ko bo 70,000 ana me ka kire busuan no na busuan ni gina so esupa mo kwan bebre so papa na yere no kire de papa ni wo na wawu no me nim hu bi na saa kwan na so na meso mefa so a meso mewu maame no eka papa onu oni Ghana ha na onu wabroche na ede na ni wo wa hu bi ji nyame nkwan na nim asem mu ante ase ba nipa nya mu ante ase da nti oni sika bia de twia ede mame mata kasa na maame kan so be hwe 500 million abra na papa ni mfiri mu no ana wasa ko busa ni kunu no se ne kure se odemeka papa ne ka ten se odemeka papa ne sa frɛ me ka se de mihia bia no men kan che ne yere no na onfa mame na me timu no so ba no so be frɛ se papa se de uhia bia no kan na menye enfa mawo ana me su yenhwe papa apomuden bisi ana papa Efrim but e ka na busuafo so omuntua ema ne bra ba ko frɛ me se de ekosu bia no onim ho hwe to be hwe 6,000 na eyi na chi no wa piska e de amame iti apani wi na mo bom so bo wo sem na asefo na me se de me wa ko san miti e wo sem na afriska na mo de mam ne so no anya de se megis 6,000 to mo from uncle ba ko so bam e ma o de jatoa e de breme na ebusuafo nkai ne bi e frefre me so mpa ma chawa mi nya bia mane nkan ye hwini si papa ni si ni wi a o mbehwe no mo ne matana fam na e ka bia obi a o ma twia mame ti achi no ai si papa ni wi no me ko ho ekwa yiri bo mu ya yiri wa brochi no mu yibisu o Ghana ti me ko Ghana o de nto mu de sister na ma that was Sunday ana me dey me return ya me ba ti that was Monday na mfra papa na say me nsaka ska no so ofra papa be papa no de o so ya busu apani o iteri wona o de ya cha pa ni bibia ba so begina no ahwe na eka bia obi ano o matwa but me jim no mu nsi papa no ansa no ono ana mfra say maji 6,000 no nti no say net no say okay what ono abehwe no je biati me ma no after weekend here that was Saturday and Sunday here am the bike there for me free papa na wa block me number ana me de number ne mobi ana ba ko friend of papa na dey nti na wa block me number yi o se de abusuafo ne se oyi ne film na de wo so on mbeka na omoye no omanya ye wi nti me asem de on fan tonkro nche na ontwe ne film enu nti na ma wa block me number okay mate fe de mate de wo kana se 86,000 no mo de ma 6,000 no mo de ma eti wonu se no e de na wo pe sisi ane de eduma na maye no 3-story building no onye 6,000 sika eti se amejiska na me di mine no e de frɛ obusuan no afizu so no enim go ase omude gumi se me na makum papa na sa ewu no mefa so ewu bi ni na asefo no so no pese obusuan no e be chim na omoye dai e kira ase kire enye sa so de a ene 7 prejuasa enye boys akune enye obi ekuma ntwi boys akuna podi nti akwaja akirema on say we young man 28 years ahodi a wutimi di adwuma ma papa no sa ahodi ne da sukutawo ukoche manso ayede nipa na woni ne kwa pam no kura wawu won sese because ubetimi aye adwuma se de obi a wo ye brefo wutu de bia wudi wutinum anantwie kura no ukotoma ye poison wo shasie biem waste time in the past shasie biem don't waste your life with the past 6,000 no mo de amount nyeska bia fa no sa kwa jamu na nyame no
onim sɛ wo ne papa no yɛ adwuma no wodi nokorɛ you deserve more than that onyame na tua ka nyɛ nipa ɔbɛfa kwan bi so atua wo ka sɛ wobɛgye mu ama nyame a na mmom sɛ woankasa wode mmara hyɛ wo nsɛm sɛ woankasa wopɛ sɛ wo fight a woanhyɛ na anwie sɛdeɛ wosi pɛ no enti mɛserɛ sɛ bɔ mmɔden a sɛ wobɛgyae medeɛ mafotu a mede bɛma wo no no ɛfiri sɛ woyɛ young wonyini nnuru baabi a enti wonyini nnuru baabi a enti ɛho bɛhia sɛ wobɛkyi ne pii na akyire yi akɔfa nsɛm bebree de abrɛ wo ɛna meka sɛ nipa no koraa na adeɛ no kuta no nipa no wafiri mu enti wotwe ma nso de ayɛ den afoto na mede ma wo no so mu ana wo nso you see me tie afoto na mede ma wo no wo so mu ana wo nso ma me so okay enti die enti ameka sa ne sɛ wo wadachi bebree da wanim we are young omo 10,000 and 20,000 kra entimi en obese compensate die oye he no but enna bebre de wani mo betimi dia bobra betimi dia ko wani enti ehu hia se wo bekwa ko twema nso ene wo bekwa ko twi because na make nipa no kra oye adwuma no ma no kra wa firi mo ko ba wo nkwa ewie so obi entimi sisi obi a wo de wo dia na no na wutwa se de wusiri papa no eye adwuma no wadua ba papa bi nyame nim ko befa so betimi de wade ama ba wan sha wo bebe still life manso chim wo be still life wo ko wachi na wo pre no enko pa adwuma foforo kora ye anaka wo de sika no kora ye bi foforo ko wa hye bibia se move forward hye wanim because a kire obi bia ni ho ana papa no so ne na anya nkrata bia but anya hye nyame nim se wo de akoma papa hye wanim look forward de ada wanim na doso wonim de nyame de ma wo next year wonim de nyame ahyehya ma wo 2 years time a wo be wesi de akotwema nso fa so bi enfiri mu ma mame nkoma me nua ba obaba me mo akwa ba ho ho fe pa bra wanim kakra ma me ye fro say pacho mi din de franca okay abranti ogina oti wonim no pachani o he odi obi amene no onene ho okay emse story no wonim mu ene ade obeto se me tunufo wasembe na obeka afa ho mama de o kanu o musa but de o ne say obi bodo wa odofu na kume bi so betan wa otanfu wa kume ene e che say obi tan wa there is no way obetumi ayede e pleasing the patron asem no kanu do cry na wo but asem bu on mama we ye free media me witness yen ana me ba bede be ba beka man no mo chef flow no workers are no mo wo ho adanse for or like laborers guys are no mo wo ho ebusia for bi ni mo ho di de no mo chef flow no ma me no ante mansan ne ba ene sister ba ba one or two fi oni afi no kokobi like she argue with him on any yin some so pa am I get on the side perform the so gun ho and on the so ni beside by oneself we see we be jedwuma ni wo fia me ahwe we be etin seven sembo mama yen den yen ka woni huhu ma yen den edi akire etwema na say edi akire ana okasa asem no is okasa asem no ono ankasa ana osiwe amanfo binum eba nechi beka chensem no you see no shana bon pie like do something about it because before somebody will say that to you it tells the intensity of the issue and ansama okay crying and I mean there me understand simple on mama answer crampo no onye den only the whole lot of issues are there a trigger will feel no ma ebusuafo binum akeka so me I don't really understand seven man someone turn the sick crying den am farmer no pa this issue must be dealt with also what dane no ba na me kan say ye ni Yusuf di nkomo no waka bibi say ebra ba me kan sa papa bi kopa na chew oni ye reason why papa na pa na chon say wa bo no
ọbọnọ no we hu ana ne say den a plan na ha nti that's the main reason no awo pa na chew ba enye ntokwa ni nti ana mo kọ pa again chew. Okay, who did this as answer when they say you call Emma Gano and Daneno? Yes, they should call them no mun kasem no mun fa no kwentu baby because me so fa baby oka say mama ansa no like mama na yi ni because mama na kasa ka sabe obepe bibi kakra da heading e dey aso no mfin ba me hu ni say behind the scene obi ni mo bi chimu asem but behind the scene there's a lot going on na ebi o maka che mama na bi pa mama no ye dey onim ana me so se bu onu ma onu so onisa ko ka ebusuasem papa ne yare da ho en omo ebusuafo na jamu no mo come de hye na se anya won na obe suggest say o mama ebi ansani engu wo form onu na ma papa na eden efri mu no anya won no so wo kan ana wo kan ye na sisi anu omo edu be bi krampa omo se wo na woni papa no no wo bi ama wo ka say wo trigger say wo kwakobon pe farmer no be sign wuti no ana mo di ja to ade ye de ade bai ana na ebusua pen no wo Italy no ebe gina mu ka so mfa na nim twinanim no mo hwe no mu sie papa no osro mo a afi do mu sie papa ni wie ya ofre papa ni Monday, that was last week Monday na me wo ho ana ofre no ka chen say that no so week mi e betina fon afi di Monday we be so ya ofre papa na enko be 3 days before Monday ofre ko na me say no papa no a block something is going on ana me amede me line afraid that papa ne pick na me in conference call ana papa na ka cha ne say what do you call it ebusuafo ne say mansani or say mansani be don ko meeting like what they said was that omunje we na asem no we me te de wo kana say won but the no ewiase se wo no obi hia na se mu deal na se wo ni fa se wo ni fa obi wo ese mata wo se me wo be wi amade na me domi wo a e me benya wo ba wo wi amade ne se ge nanka o because unam obi betimi adome wo so enam se wo nya ne boni nti enya wo hwe se you see no ene no ene abro moto foundation asem na esi ye no se you see no papa ne kopa acho man se obo because me ka say be ma de obo oba sum say e ho ne hia but se you see ne nya ne boni won ko wi ana ade onko fa na ade ne ma ne kasa ya obetimi tena ba bi kwa no mpe wasem na wodome but a case without cause Bible kra say a case without cause will not stand enti wonye ne boni bia ma wukru no move on onko nanim na chi na okọ no ebe chi na kwa chire se akoma papa na kuta no ne adwumaden ne ahode 28 years o young dachi bebre da nanim nya fe no obi kwa kwache manso de omodi ama no onfa wonim de nyamedi wo ma no afi ebi enkwa wieye anansa afifofo ye abrantie bi frɛ me mre bi atwam woni obi ye adwuma yi na de ya o frɛ me Mr. AKOSUA me de wo mu be court na me say men waste time eye uch kasa uch time na de be twam nso no picture ebi na idea bi beba wutirim ene wo start mo ene baby chef catering onu na ye ne dia banko waste time wo ko na chi o man tia meka o man sa time no ko nya idea bi ama tazi ne kutano ko de baby bia nko de eye better so because abusuafo wo ye dey o mo fa bibia amaw nipa no kura wo ne ko ya de nipa no wo nipa no wo ko eti wo mo ne de no o mo nusu eni wo ni deal bia obi anko jojo no obi ameka wani masam obi ameka kasa ntiaw e me jojo e me ye hu be kasa de ene wo krata because asem no poko court anase ko police station ya bebu sa sakrata be na ne papa ne ye fakrata ne brakata be no enti eyampa odibem eyampa wo mo sisi no but wiase ensisi obia de wudue bia wucha ma wukru no mane move on enti sa ho adwendwene da ko wanso wo mpo agya because all dwendwene na otete na wasisi me wo na sese wo hye ne nkuran na ka che ne say Yusuf enye hye we open djuma wo ye no kwafo papa no amfa ne kapre wo ye djumadin koso bompa ise nyame mie kwan from ne ko wanim enti sa mo chi na mo ko no de I have lived long enough echire ko enkosi aga
Mansuchi police station ebedu che kwa boso obi esa koya allegation fufuro bi asa de abato so sai materials no kwa wu yai ensem bebre den so ka wo kɔ wani mu a eke bi kura nke senke wo bi adwuma eti ni nyina echi no ye behwe na ye ne abusuafo no bekasa echire yi ye ne on bekasa ba me de bafutu am de be ma Yusuf ne say move on dachi wo ahode nkwan wo yi pai boni adwumaden de wo hiri ye bia nyame besan de ama ho but manso ntwe ye tena se ne ye ko that time na nka business idea bi kura ba wutirim ana obi kura fa wo se ibrana fa Messi ni be ye say that time afa na wote abusu afie emi atwi nkonya ye ka asem afa na wo frɛ we ni wanfa afa na wo frɛ we ni wanfa ye waste of life ade chi ade san so busumi na se say wo kwa wi etimi de me mafutu kakra me de be ma Yusuf na oba pa me da ase wo fe Yusuf de me di be twato na de na obeka na ye di dwumadi da ba wie mama asem na bo me oba tan de be bo no me ka kire wo mama de be twato n say de mo futu no de we ne kware abebia me ka kire no sometimes one say wo hye me den na abrabo no oye kotoshia say wa kwa is 7 pages obi atoka from outside because in the Akosu Kumase to Accra road or import car especially car ne board Ghana in say trader car obekona emunu da baby enkodu fie cars ni nyina de dan chenchen ti papa na bra me ne sha bra bona so de no kura nyamienu day one me ka che papa mo say papa ne nyameboafo I know myself me ka che mo say papa no nyameboafo say the tibia ma bra bon kwa say obi atoka ne ja tom that was the asema me kachire mo no di say wo wuna se me nya bibia na on hame ketekete but me ka say try to nya say wa kwa say now am nya adwuma bia nya na ma waste me na broche for ndoso but me wo fa ono fa de wo bre nyina ma no jaba now dey say nemamu ayede ayedin ti me nya adwuma bi na me ya I believe say just few days in Kwano I have to reject all my okay with life in him. Because this is not option. My family say. Matthias, Yusuf, Obapa, Madam say, you better come over today. Na Yahudi Echo. Yamisha be brave. As therefore, MXVI BORṟ ASEM YDC ha. Now for God and country for Baba Betanse. Professor Kobla Abochi and Yusuf best try. Obeka the story today. You better be you better pick a story ne free ha ediako. Your friend AKOSUA go you bet me friend AKOSUA mother you see ne girlfriend and say no mo best try AKOSUA tie SOMPA 106.5 MXVI BORṟ ASEM ye ya near the hot bite ya the hot bite kase bonona ya to so Oheneyere Jeremiah and apam medam wase Samson Augustine na social media platform no so ma ye ya da mu nyina se amamumu eniti